Bora, weekend. Fresh. Kupoa. Epa. Niko fresh kabisa. Umefika fresh nadhani. Si fresh. Umva. Noneho ibintu vyabaye no munsi. Ico bivuze ko papa urabona ibintu vyabaye no munsi. Nta si ibintu no jewe ku bwanje. Mparuye ibihe ndimo n'ukuntu niyumvira no munsi bitandukanye. Je ku bwanje can't be wallahi ibi bintu aba bana bakora babikuye kuri twebwe. Lorilo, Fizo and me to uko nagiye uko navuye muri Teresanga hari imishwano hagati ya Farias na Lorilo hama nani ndashikiramo ijya spirit runaka ya curiosity kuba furieux so ibyo bintu turamaze kuvamo gato turagusigana na Farias niba ko muri 2017 ibintu nabikoze ngiye gusaba kuririmba ku mwanya wanje wari wageze nabona wari wageze umwanya wanje warengana uvuga ati timing twame dukora timing ko ariyo muri twame dukorera kuri timing perfect so bijya bintu rero barabibonye abana biye bintu mu majambo twatirana na Farias byatumye abana bononekara icyo gituma ntekereza kurondera brother nkubwira ati papa tureke ibintu kuko nawe ngire tworo n'abana hirya y'ejo na Farias yarasubiye kandi fete byabaye bya Farias byo byabaye je narahindutse wallahi that's cool everyone know now is cool niyumvira kare kuko ubona ikintu ugahano gukumva nikaona mpema nikasema acha nichange ibi bintu bro hirya y'ejo Farias yakoze abana mboneka yarakoze ku peti benshi uko turabaye idol nyine baba bapeti bose baririmba kubikoze rabindiro twabahaye muri vraiment endenza ntegereza kurondera brother tukane abana bonekaye kandi kindi kintu ibintu byo kuvuga ngo sapirindira ngo abanguririmbye show irahera bihero no munsi bihagarare manager ukiniletea ngo eti satbi nawe ye manager nande mimi nabivamo rwose ibintu byo kuvuga ngo sapingura uririmbye show irahera ibi bitubireke je babwiye umwanya wanje uwo nyine nshikira abaroshi bakama kuri rupapuro rabo nkuno munsi babwiye ati ngo ari saa moya ari saa 2 aba nkuno munsi kweri ibintu bitari prepare kuri rupapuro cyo gituma nikundira brutimane banumva banyorohereje mu mutwe banumva bashize ahantu ushaka ku buryo bana muri ibintu ndi free gishikira ku mwanya arimbira ku mwanya everything ku mwanya bro we have to change this music industry kandi twebwe twarononye abana twarabononye rabikigongwe numviye with designer numviye n'abandi bapeti bambwira ati onashise 20h ti ebana sat turagusavira abandi abana baririmbe none se abandi abana bashatse ngende n'ishesho y'abandi abana ni baririmbe uko kwikunda uko kwigungira for what imyaka myinshi ndirimba man ijya stage kina ni napanze yuko urabizi twapanze turirimba indirimbo zitatu twigire kabisa sasa ikigongo numviye ngo bambwiye ngo abapeti bagomba baririmbe bapeti frere tusangiye umwuga wanashimiye barakuze bafite umutwe wo kwiyumvira ikigongo nabumviye raba ivyabaye nawumviye ikigongo numviye with design raba ivyo byakozwe muri byose ibintu byose biteguwe n'abantu basamaraza ashushe c'est très dangereux nicyo gituma nuko bavuga ngo la jeunesse ego no performer tugize amaraso ashushe ntidushobora kuorganiza ikintu cyacu cyose les jeunes kuri stage organisateur c'était bara jeunes wis design ari umujene amaraso ashushe zigonganye rero wabonye ibyabaye z'abajene kitu c'est box nta no kuvuga ati genda kuze oya
It's too much. It's too much. It's too much kabisa. Kwikebuka aje kwanza uraziko vision zetu sio za hapa mzee, ni kuingia itoka no muzi kuririmba indirimbo zitatu zine zitarenga tukava kuri stage. Urabizi ibikina abantu babuze kubura urashobora satbin kubura vibe mood motivation in life, because if you lose motivation you lose success. And me, that's a history. Kuburyo ngeze kuri stage, everyone abona ati ejo hanje nanje ni fresh. Icyo kintu kuba mu people akibuze nje mba mbona ati something wrong mu gihe ndi kwisugira ngo mbe ikigwa ku bandi cyangwa mbe ikintu runaka ku bandi mari abandi. Noma ibintu rero twaravyishe twebwe bakuru big furious, me tukwiye kwigaya